Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Jelok, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Jelok, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid. cuman Oci aja. 1, 2, 3 bikin. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Jelok, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Amin. Haleluya. Inilah anak-anaknya kita, pandai menyanyikan 12 murid Tuhan Yesus. Ini namanya Roci Boru Torus sama Anggi Boru Panjaitan sama Christian Sibarani sama Boru Panjaitan lagi, Boru Tohang, Boru Hotang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Jelok, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Jelok, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Hore, amin bilang.